Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kpai ke zing kai te set kum chama jang kai knan tak mai ting chogu Zeme man sa Zeme ko ne ine hai mnange paugai dera dele. Manipur Impal IT News mene man sa paugai be chai suzen janai kpai ke zing kai sna kum chama jang kai kana kam mai ge Corcom the regions command body of major rebel group mene India ram za ani zilyang rong mugu freedom fighter Haipou Jadonang ne India ka dei me hangne British me dagne pakring be peje pum pe peje chai gai be tingnai mikpui lorex kui ke dead anniversary tingnai mikpui changdi bugu chi chang to gai be teje tingnai mikpui je chi tau gai dele je sale za zilyang rong za India ram go freedom fighter Haipou Jadonang chai be tingnai mikpui lorex kui ke dead anniversary ting mik je chi tau gai rab mai je pai ke jing kai skui kum chang na jang kai na ma mai ge le je sale zai chige statement na issue te gai ni bchai su je media ma soge em sak hen ne sa je Haipou Jadonang ne anui hai mena India ram ge lung mele ne lung timi chai je lung ra be hang ne British manda ge pum kring be pe pe hingmak je India ram go freedom fighter chang je rei je kang gile je sale zilyang rong je India ram go freedom fighter Haipou Jadonang je anui lung timi chai je India ram ge lung ra be hang ne ka ha me pachu te chu jang kak cha kai be je pai ke jing kai skui 1931 kum ge le je khchule za 1891 kum ge Manipur kanglei pak ke British ka ha mara mane gi ki je lung gyu je 20th century kum ge je 1905 Haipou Jadonang je kambiron kulo taming long ne lung de le je sale za freedom fighter Jadonang je hna bating ge ne du mother's land ani chuna lung je ba me India ram ge dei hang ge ning hrew sang je ba me na point le je khchule za pa ching chu gai je British minutes po ba ge dei Manipur ge ge dei capture te gyu kam ni bji ge ne bang gyu kam ni bji ge ne Jadonang ne India ram go freedom fighter chang je British ka ham je hrei je bam de le je sale za chi ge ne pa hrein do hang je 1928 kana ke ji kre skui ma ge Manipur bina kandi ka charge ne British minep chu je nimni de le za chu je British ka ham ne 1931 kum pai ke jing kai skui ma ge Manipur nambol nge ki chai ge Impal Central Jail ge ne te chu je ngkak chet ka ni de le je sale zai pa chai pa lorex squeeze cat anniversary ting mik chitau gai kan to me Corcom ne sa je chuna anui lung je ba me India ram jai mother's land hang ji ge ne India ram go freedom fighter Haipou Jadonang ne British manda ge pakring be pe hing ma je pe kai be ji ge ne pa chai be ting nai mik pui bnai pe chulung ke be ting nai mik pui ting mik je chitau kai kan ti be je anui lung hang dai be ge je chitau ndi je chi je bam ra hang ge idle je khchele Zai Manipur None district awan kun zai lungchun klogan rom puimina mpuinung mina hangket biji gaisin new gun meize kpai ke jing kai mai gene ki ge wangai ta dije takai di bam chita dije mai kpai ke jing kai te se changbria changbe ki bo me pe je la muire le je sale zai pna pe ji ne general lung gon mei zai pas do awang kun lungchum ge lung ko le je ka chule ki bo mene pe ta ka zai zimna ram ne sab ta ka chi po puije zirbam kachar time bia takai di lo le je ka chule Zaituna nang video ge ngau je ba me puin rom pui biji gaisin ngam nyu gang mai je kpai ke jing kai mai ge ne piki ge wangai ta di je chuna ria changba piki bo me pni sui hre sang je chpo pui du je pe je la mui re dilei chpo jigin Assam Manipur Nagaland ge anui ji me lung mer me ai po pui du je ngau do ma number 8798754947 ai po be number ge je call te gai lo je ka chulei Zai Northeast State Nagaland ge pakna betu je gari tibgu railway station je la kai be je chuna Zimna je pungbe passenger train service je Nagaland Sokovi railway station ge na Arunachal Pradesh Naharlagun railway station je taje la muidele je chule Zai Nagaland ge pakna betu je gari tibgu railway station Sokovi ge je Nagaland go chief minister ni Furinak paike jing kai sruk kumchang na jang kai na mai ge flag happy paisa kakzap kaisa inauguration du te gai dile je ka chule za Sukovi railway station Nagaland go chief minister ne lakai bata te gai ge Nagaland go PH minister and Jacob Zimomi zai Northeast Frontier Railway general manager Ansul Gupta zai Lamdingo divisional manager JS
lakra zai kacham cham mane chige wangai dile je sale zai Nagaland ge Dimapur ge railway station le kailu bchang ge tinkom hai ke changne Sukovi railway station je pakna betu je le kai ko dile je sale zai chuna Haipou be train jen znai pai ke jing kaisna kumchang na je kai kra kam mai ge na se je Sukovi ge na Naharlagun te be train je Guwahati ge na Sukovi ge na Naharlagun Arunachal Pradesh ache je main sang na service that beite bize le je bam gudle je ka chule nangna te beite nei je bam dina chuna video ga raw gai bize pugu detail je kya le lo Zai Nagaland Peak District ke nai kumchang na jang kai kana ge lui ibe za hello ibe Miss Peak kumchang na jang kai kana go kaklang bige pting kom kres kui ko kene red sine Miss Peak jangaw ni dele za ka chule zai chige glittering ceremony ka hingi be bamje village council hall Miluri under Peak District ne bamle za ka chule Miss Peak kumchang na jang kai kana go lui ibe kaklang ge first runner up ge pakna ge railang ge wang bje Avit Savi you sone wangdi delay je kachele zai paknab ge second runner up ge lu tono risu na wang delay je sale zai chige Peak District ge Miss Peak kumchang na jang kai kana go kakalam ge femina Miss India Nagaland celebrity Lovi Awami banai president of the Dimapur District Auto Driver Union Tito H Yop Tomi na leje guest honor changje kyawang ai delay je sale Zai Haryana go BJP leader Sonali Phogat Goa ge heart attack na chaile ka chebje heart attack na chai ko magje murder te chat ko dele ka chebje chuna police mena investigation nu jak met kai dige chipe kam dele jak ka chule hotel gu CCTV camera gane pe gai dige Sonali Phogat tai ge rahang pe mina hangna tate jabam pe zai patai gang go jabam pe mina hangna ne chi hotel gine zaw ge ra heu kai lu je Sonali du je chi chi na guibdu video gane ngau kham dele jak ka chule zai chirun magje hotel guest room gu room boys ne drugs te je kam ne be cross du pe gai be bzi gene chipo Sonali du je chipo drugs du guile je ka chule chipo zigene Haipou Sonali Phogat gu case de gene mina hang ma dai me hotel gu owner zai chige guest room ge room boy zai patai ge ba me kango me mina hang nam je chuna police mene nimne le je sale Sonali Phogat gu case de gene kibo mene paugai hange Haryana gu chief minister Manohar Lal Khattaras du daulu je samle ne je ki gai de le je chule zai night club hazau sakbigi ge pni boz ne teje kamne be kro drugs ram je Sonali du gui chirune magje hazau ge rehe be je chamcham ram kailu je gui be biji ge ne night club ke CCTV camera bam ne pe ga dige Sonali je te dawlak ti je patai ge kango be be gu assistance ne pachu gailu pati bizdu video ge na ngaun chi chak lai ja ka chule suppose jigne Sonali Phogat gu case ge ne patai ge ta te me go kango me gu assistant mina hang nam je nimna jai hotel ge room boy guest house gu room boys du nimna jai chirune mangje hotel te je bam be pampo pezdu chuna nimne le je ka chele ai ge na mai ka pai ke jing kai ti set kum chang na jang kai kan tak mai chogu Zeme man saloi ga dele pi gai jang kinga nim le ne je to dele